Hello, welcome back to my YouTube channel. Aji chedi sabul lahina se to idia tu sabha gurul la tem bongsina se to itu sabi apne han itu thandu ki lana se amila pack se de salbi to aji bra lehna than sabha gurul ase to apne han sai thagibi aro than bi kina ulana se apne han salbi idia tu ekdam bhal bra ulana se aji bra lehna Enge naga laga chedi sabha grass de sabi do thandu ekdam A1 ulana se sabi wow man moja ulana se de idia du aro ami chedi laga idu nije la view bi dekhai dibo apni sa thakibi idu kwanishna idu du chedi laga majang ma itu jahan kabule res guru bole la chaka banana se du tadi uthina se moi yati bra moi pura dikhai dibo de so sabi do na ase de chedi du na idia pura ulaihna se arubi itu gogombor khan bi pura ulaihna se makai bi lamba lamba uthina se de idia du tham du idia du A1 ulaihna se de चलो चलो और इधर ना इधर थान लगा चावल एक टा मुई लगा ना से एकदम प्रोफिन गुंडा लगा ना इधर टाइल लगा लिफ्ट टू इधर टाइल ला पता छिनी ना इधर चाह बने खाबोले मोचा से दे चलो जाना छिनी सभी तो इधर ला चाकला ना आज इधर एकदम टेस्ट प्रा चाह भी खाई लो सभी गोगम्बर खन भी ना सभी इधर एक हफ्ता 2 हफ्ता माजो देना कुटी भी थोड़ी जाबुला से दिया फुल उलाना से सभी बीसी देरी खेती दे हाना थांदु बिसी लंबा होसे आजिब्रा लेखना खेती साबा गुबुला से दे खेती डांगर आसे किमान दिन ब्रा खतम होबो इदु ना जाने तो पारा तक तो मन दिखना साबा गुबुले ट्राई गुस दे इदु साल दु थान भी एकदम फालुला लगाना से होली भी साबा गुराम दे किनगा होबो बीमार सुमार ना ओला एसे गुले तो होबो निसना से तो आपदिन ब्रा होली भी प्रार्थना दे याद कर दिबी बीमार सुमार ना ओला खना खेती दुबो रा साबा गुरा खतम होय खना फाल ब्रा जाना हार्वेस्ट को बोल दिबी दे गुना रिवर्स आपन सब ब्रा प्रार्थना दिबी याद कर दिबी दे कोनिस ना इदु रेस्ट करा जाका ना जाखन खाबो आरो जिबा जिबि रेस्ट कराम दे दादि जाना रेस्ट करि थाके साइलबि इदु आमी खन लागा नेबरिंग ला छिदि खना इदु छिदि असोडे थाका हन तु इदु आमी ला पनरे आसे साइलबि तु दादि फल्ला दु मनला से तु इफाले आमा ला से इदु हि पनरे आसे सबि ओ नीचे तक खाली जाना सी तू छेदी ला व्यू दिखाई दिबो आपने के थां तो एकदम A1 उलाना से दे इतु ओबोर लगा छेदी तो अलग थान फाल बा उलाने यदि हम हमरा छेदी खोर दिखा दादिबा लेखना इफाले तो बेसि फाल उलाना से आरो इफाले लाबि बिसि फाल उलाना से ओ दादि फाले जायना बि दादि बि ठीक उलाना से दे एकदम A1 उलाना से थांदु ओ दादि लाबि फाल बा उलाना से यदि छिदि गुरा माजु देना ओ लास्टि दादि चेयर खोर बनाना थाखाना चेयर खोर लगा उसो लगा दु थान ओलप बिया से दा ना बिजन बिया से ना की आसे इदु गोबना बारा होसे तो इतु ला निजे ब्रा दु साबि दो यदि ब्रा लेखना एकदम फाल हो जैसे सभी इतु ला लोकेशन आदु में एकदम A1 आसे दे तो ग्वानिसना इतु दो हलिया महला छिदि खोरा से सभी निजे तकबीर आसे होले भी यदि ब्रा सबो ना परे कारो गुबो ना परे इनका सीधे खेती लगा भी हो ना
एकदम ভাল ওলাইছে দে থিচিয়াৰ লাগা ধানটো আৰু এইটো বি সবজি আছে দে সবজি বি ভাল বা ওলাইছে ওয়াও ধানটো না A1 ওলাইছে দে itu moi age di kwa duna ina cha banai khai di itu than laga pata duna ina cha di halina khadu ekdam sindu mocha se aro ta laga chaul bina than bi enaga A1 ase de ta laga sindu na number 1 ase tu idia cha khai lekhna itu murjala chedi sabji la chedi bi jana apni ke update kori dibo apni sai thakbi de ai sabido itu raja murja lagana pigeon dia lasdi tik ulai nasi aro dosra ji pigeon dina si itu sabji la chidi ase sai lebino itu pura dikhai dibo sabji la chidi du itu color bi lagana moi agedi dikha du dia du kudi thurubole hoise dia du aro itu cucumber bi tu khabule temi hoise dia tu aro moi aro bi alak ekta dikhai dibo pias la badana pias la badan bi tik ulai nasi yes aro itu local marja aha ha tu pigeon phal phane na ki itu local marja la du kamdi ulana se aro itu tita kudi itu aba tu pigeon diwole tu thik tem hokhna se lamba hoise chang la kunga itu la line la du pura itu de sabji la chidi aro itu local marja ndu ki hoise ye manu raja marja du man phal ra ulai shero sabido itu local marja de oh itu na ula se forta ula tu bra sadu na ula nisna saisile ulai na बहुत है आये जितिया ही सभा गुरा खत्म होबो ना इदिया दु अलप मन छदो निसना होले बि की मन छदो छिदि गुरबो गयना गुरसे ना ना आयु की फि साबिदो कास्तु मन लंबा लंबा होसे साबिदो वाओ इतु लोगो गय कास हाय इसे रखो जो साबिदो इना सभा कुरी गुरी जावले है आजिदो उपाय नहीं हाँ लगो अच्छा यदि भी सभी इधु एक ता सब्जी ना इधु मशरूम को बोनी जी ना कमिस पूरा आमी जाना दाक्तु इधु मशरूम होबो तो इधु ना ता लगा इधु सब्जी बनाए खाबोले एकदम A1 आसे आरो इधु राजा मर्जा लोगो बिना इधु खुंदी ना तू पादा देना कल बादा के निसना दे इदु पांदिखना निमक नंबर जब थे खाली खना चुई दे करम गुरेना ना उलेना खादु चाटनी इदु निसना आरो तोसरा दु इकु नै सबिदो इदु आसे जिंजर लगाना पता आरो इदु লৈ जाना इटिया बनाइ खाबोले आसे तो इदु A1 आसे दे व्यूअर्स खान सबिदो पमजिंगला पता हम एकदम मोचा उलासे कुचु खिमबिना नंबर 1 उलासे दे तदे खुरी पुंडरी लगाना थका दु सब इदु मर्जा खन सब्जी जिबाजी भी छोदो मोदो पूरा लगाना से दे तु इदिया दु सब्जी बिसर बुला से मोजन इदुला सब्जी दु जाना बनाए खना खाइ लो दे याजी दु ना गासा खन छिंतो इदु खना अस्ते जमा गुरिना सब्जी दे भी फाला से और चटनी भी फाला से सभी दो फोटा से दे फोटा से तो करनी कली बरसों लाई भी रखिबो खेती सभा खत्म ना हुआ तक दे हम से कम से कम 2 वीक पूरा खत्म हो पारबो ना ट्राई करबो खत्म ना होइले 3 वीक ना होइखना 1 महीना भी हमाबो खेती ना गुरले जी खाबो ना सभी तो
Itu mushroom khuri de thaka la du phorta ase. Tu aji du dui chana chutney banaya na khabula ste. Chala. Hi. Hi. Chui banaya rakhi khina sabji bisari ashi tu sabji bi bisari loshe. Tu chana banai khabo idia du. Aji du jibi ini kuri khina rest kurlobo. Kalibra loi khina tu upai nai de sabido. Itu niche bra loi khina na. Imge nakala chedi du na kiman dur ase sabi. So tadi apni khuri dekhi ase na. Tadi khuri pondri tadi lagaina thaka du itu ase. Tadi bra loi khina itu chedi khor itu na. Chedi khor itu bi par guna oh tadi phali bi tangor ase de. Tu sabi tu kiman tin lagibo viewers khan apni rokhi thakibi moi video apni update kuri thakibo ai ade me kong grubo kong za kong shiu de hai kong za kong grubo de sabi to khuri cho question na jiribo question apni namane cho arobi cho oje baja du hai na jiri jaise ot chapal safa gurasi dai Amila baja itu maji itu class bi si morom hobra moi kote bere tade loina bere aro daiba bi ami kote asi tade thake chalo aibi naibo oh tela mami ge rokhe ase tela mami du niji de sabji lobule jaise Sabito itu khuri de itu ki ulana asna itu kari laga mobile nisna thank you all the best baba chide all the best ile chide thank you achlo hi thank you Hello viewers khan ajibi sabido pani inga thama tham jiras de chedi de ase holibi kam guru na bare sabido thama tham pani jiras khada pura complete hua ase aji morning olap idu weather du thik thak chile tu chedi de hena bungcha logo sabido thama tham pani jiras ki bar kam guru na bare de viewers khan idu saldu upai nai de pani brahi bishi hobo nisna se de to aji karni to iman hi puribo apni khan iman chun ami laga video last tak sai dise apna sob logore thank you aru idu nisna na rokhi kena support kuri thakbi de gona viewers apna sob logore dibi channel dia ase thank you bye bye